Hei huatakia ke ngā pūrongo i tēnei wiki, tata ki te iwarau ngā tāngata i weroa i rotorua i tēnei wiki, i te whakatūnga mai o te wero mā te waka a te arawa. Nā runga i te ruarua o ngā Māori e weroa ana, i tahuria ia te arawa ki tēnei rautaki. He oe anō ko te wero nui i nāia nei, ko te kimi rongoā anō kia haere tonua i tēnei kaupapa, hei te wiki e tū mai nei. I reira, a Herewini Waikato. He whakaaro nā te iwi o te aroa, kia ake a ngai Māori, kia whiwhi ai ki te kano ārai mate. Ko Miriama Walker, te tuatahi i te rārangi. It was easy. Didn't hurt at all. It's a neat idea that we've got a drive-in today to do it. Ngā mea Māori e tai mai te rangi nei, tata ki te ware te kaupai heneti. Hei rawe. Beautiful that nearly every car I've seen have been Māori. Is this your first one today, Whaia? Ko te tūmanako o tāku te Grace Malcolm, no te hauoro o Ngāti Pikiao, kia hono a Māori mā ki tēnei kaupapa nā te iwi. Ko te toko iti a Māori I whiwhi kano ārai mate te take. I think the whole of New Zealand is behind the 8 ball. Really, truly. So the impetus for the drive-through was because of the poor numbers of Māori that have been vaccinated in Rotorua. The numbers are poor. It's taken a Māori-driven kaupapa to bring our Māori people to get vaccinated. And I've had a comment to say that it's exactly that. He te noa ngā rongo wā puta noa I te motu, o ti rā he wero anō mā ngā kaupapa a iwi kia pēnei te whiwhi rongo wā mēnā ka pau. There are people in DHB who are very supportive, and there are people who, for I don't know why, but they're not necessarily as supportive as they could be, but they're actually in quite high positions, significant positions, and they can slow things down and they can make things harder. And that's the real nuisance part. From a governance perspective, we've been reassured that there is enough vaccines. That's why we can drive this home. E ai ki etahi mēnā I timata wawe ngā kaupapa pērā ki tēnei, kua teitei ake ngā whika. Iwi really do need to take charge and say, this will work, this won't work, give us the resources. And that is the point that we're really at, is in the end from the DHB, we want, and from the ministry, we want the resources. We will do it how we know best how to do it, and that's as a community. Is this your first year? My first one. Whā te kau ngā kai mahi hauora, prihimana waka tūroro wā tene Māori, e te ake ana ngā whānau, toru rau tangata piki ake I tono te rā nei, te rā tuatahi o ngā rangi e toru, mo te whiwhirongo wā ārai mate. Awesome. Well, first of all, it was the access, easy access and the availability. Yeah, so we've got the link sent out from Te Arawa, so that's why I'm here today. Oh, just to get the vaccine done and over and done with pretty much. Yeah, no, this is the first one. Yeah. It's better safe than sorry. I turned up earlier than I should have, not knowing what to expect, but no, it's been really fast. Thank you. Ka tīmata nō tēnei wāhi kano ārai mate I ngā wiki tata ake nei. Herewini Waikato, Aukaha. Aukaha te Tai Pū Kōrero.